I dobar dan, ja sam Gimen. Danas ću vam pokazati jedan program pomoću koga možete snimati vaš gameplay. Evo, Fraps, ostavit ću link u opisu. Prvo general, evo to vidite. Možete vi šta hoćete šta klikate, ovdje. FPS, možete ovako. I gdje hoćete da vam bude taj FPS kad vam se pojavljuje. Evo, ja uvijek stavljam u levo, ne znam zašto. Sad vama gdje je zgodno, možete tu. Onda movies, ovo vam i treba. Kada ovo vam je neka gdje ćete da uvijek klikćete kad hoćete da krene video. Naprimjer, evo stavim K da tu krene, ali ja stavljam uvijek neku tačku tako što ne koristim, ne bih slučajno pritisnuo i onda da dođe do kraja videa. I sad ovdje imate koliko FPS-a, sve zavisi od igrice. Naprimjer, ako stalno neka akcija, kao naprimjer ratovanje neko, ratnička igrica ili tako nešto, onda slobodno stavite 60 ili 50 FPS-a. Ako je nešto kao idete po gradu i ništa skoro ne radite ili tako nešto, ili tražite nešto, bolje 30 FPS-a, jer ako stavite 30 FPS-a na nekoj akciji, znate koliko će da vam koče. Evo ovdje možete staviti gdje hoćete da ide kada bude završen video, da stavim my videos. Onda ovdje možete da li hoćete mikrofon da vam se čuje, onda screenshot. Onda ja ovdje screenshotove za JPG da bi slikama je takvim, ja u stvari tako koristim. I to bi moglo da bude to, i onda samo kad uđete u igricu i pritisnite tu dugme da vam se pali, gdje ste namestili kao je na tačci i snimate. I to bi bilo to. Vidimo se u sljedećem klipu.